Pelat pat ba uba Commander Shang Pliang, uba long President jong kaseng kinong shna film ka Meghalaya Filmmakers Association, ya ka ap kabala tip kum ka skap kot, ha ka khanyo tarik matau banai, nailur arjar arpuway, hamaukar Community Hall. Habay keren sikilat patay kubor, founder jong ka skap kot, uba ban syam lang tham, ulay tu, baga jing tumu jong kani ka ap, ka long ban kersyan lang, bat penyat yo ya ki para kasi ki badan ya ka sab ban shna film nado baki kaset kila do no ha kani ka juk ka bamenta ha kani ka singiru la palat ya ka film kasi ka ba ai kerteng upaila balashna de iba John Piralang mawa ya kani ka film ki pai ba kila ban pet ling ba jong kani ka ap ka skap kot nih di haus nem arajar khatra isdang syuada kani ka app song sedang mendevelop kani ka app ni kani ka app kadi ban kersian lang ikinong ruai banong tho jing ruai na kani ka jela ka jungi bat ka target ka jungi kadi nam takin kinong national isi berkoi mo tingi lek kuno ni develop kani ka app hau arajar khatra ni dap macam senam teknik ba kani ka app ki artist kani shikot kani ka e marketplace for songs kalong ka yo di jing ruai you artist masin dap tho ka jing ruai lala ban upload ke jing ruai ju kani ka application lala ban di immediately nang ibu pricing ke jing ruai arpusan live nang tab iki tracks sebelum ta dan ko on ruai jing ruai ju tu artist ruang ula ban upload ka track ru ni ke track ni di hispa tingka kawe ke track de lala ada upload ki files ki beri lala ban thiet ni ba kani ka application ni de lala ada ban thiet lala ban download di ka file ru lala ban download akan nun upload bang internet ru lala ban playback itu file kajaka bumdan internet kajaka bumdan bandwidth air ni kan lala ban play itu file kani di bani kersian ni kino wan mar flat nu ba kod ki CDs kod ki cassettes mundan chu kajaka ki artist bikin DJ ruai kod beno ki streaming platforms ki belum mata ni reshani ki prium dan bathi jiwa shu munno mundan bas uploading ka mundan chu upload ki ruai dengan jing kepak jong kalau ipat bai mungkin ya sedang yang kersian kino ruai jing ni sini te tinggal asna kena kini ya kan ka nam takada ba ki breu ki yoban thiet yang ki jiwa ki thok kino ruai ni sini di syutang nam tak commercial value dari ban really encourage man pun seluruh syak kino thok jiwa bikin wan chakmat bikin thok jiwa bikin record yang ki jiwa bikin adan ka jakam ta bikin di jiwa joki dia bang ila sedangkan ni pedeng ni decide beli melihat saya ke film tu ka film ke shikot betang habiju la ada habiju beli kinong producers ka bira keleng habiyak mentali sekabai kali dua aram sekabai wai bai pandemic komuni so kelajan jar si syak ni tinggal ngi beli launch nan sekabai ke platform pada nam taki film producers de kila ada na poka cinema hall kin launch kan di streaming platform advantage kan di jiman toy jo kan ni lo mentai bos kata bepik film di tang ketiat ki briong film kasih beli pik hall beli jaga bagi ni rat producers ni mentah pada tang launch streaming porok berthei borok ko iri india la yo men page film kasih menang ta kan wan ke revenue kambun kan audience ula kambun long page film kasih ula kambun mentah tikini kan rak sibun di jimen toy beru ko kontrol script iri ki aktor mereka kan ai kam ai jam ki bopun ki kena samlag bedan kan lain benang mentok ji ruai ki benang mensyat ki benang men music ki benang ban snack script ki benang ban kan play lap di nanti bopun tinggi ni kerman ni bagi suku ini kin kersian gini gini jing sedang jing ni dang long ibarat mentah kan di jing sedang barat ding inti kan dan jing mentok bakrau ya baro hi gejela ka jing ma kan iling itmu yang launch undang ngade na posulong ada jing itmu jong ali ta not isi bro we kan jing mentok lah di local films local independent films ki di local ki produce national ki ki film balan tie up ki major companies peladan agreement baki tingem lawan ni tu Reki film producer bon sini kilong independent kilong marai kim dan jiat te abang no company bagi train de yaki ki nyimot promote entah yaki mal beli mentah kim dan kam super chang keleng perkhat ke audience tu online ni audience te boro ki film ni target di all notice garu jantia khasi boro ki content chini notice bro we tenapo Assam hadiah nabut Assam na Mizoram na Aruna Changin sali kendo users na situ tinggi tinggi ke platform jengi tinggi kerana ni kin wan cek mat dan jiman toy nangi baro mah YouTube kap lek bahak video kap lut bahak kap pendek sulit mulu malar dan bepecu mata kap lek jana tiga jinglut tu artis kala hambun mentah pada limpahkan ni song hook application film dan kam lek video mereka lek simple audio ru dan kam upload tan pisaru lalaban upload no apakah application lalaban sedang mandi no tiga vila penhap ni jingut jong artis cuba mentah bai sana jing wai sana jar bang ke video kat sana jar apa aja kan mentah vila tan sana jar ke bai jing wai lala bandi no tiga mentoh sibun iki tala berak sibun ke jing mentoh artis ke talok tan
kadang ke option mo kan ka app jungi kalong berit very small app tang 3 MB la modor tang lai MB berit lai MB sai yudur we artli ru tang itai size tengah ni la penting mai ka app mut ka slow ka banget tu kan run ti ya ki jing wai ba fi thiet chu la dan mun mun ko nong ba thiet ki jing wai no ko ni la thiet jing wai na ka app la man thiet kin dat chu dan jaka ba biang internet ni ki download atau po chu ki wan cha store ni ki wan cha jaka balong ko district headquarters ka kham biang kan dua tu ki la man thiet ki download ni la chu nong mun network tu la man tam video jing wai tu kan long baik long offline playing class store beli jing wai phone kan ni pi ngala long apa music industry na do arajar khat arajar sound arajar san tang asna telah khat san senam arajar khat dus senam tang la dan ni industry ngai i ki jing jinjar ji norway ni tena do pengidan kaset macam ni di kaset kan ya kina la wan di peni biang ke jinglot jong ki adin ki mix CDs VCDs DVDs ladang buat ke jinglot ladang hiar nang hiar habakut mla syu idam peni ini seperti saya dah kan ni kan mentah ki singles mentah ki judan cuba le album mata tikini song ku kadai singles kan lale wi jema di no nan kam mat apun dun le chpok li jema dan ki le phas nan ki le bha ki le nan wi jema ki di no like a quality ke di mandan nang ta pada ke di bandi original composition kam di copy jono kum ki covers ai kum kitu ni ai ra ngim sha ke di bandi original composition you should meet some quality standards ni bo simple quality standards ka quality jong level clarity of the song kam num distort ke sound ni tai tang tai basic and tai ngim shim than quality lo high standards than pri customer you la ban meet those standards but basic quality la ship of platform ya kata tinggal mention here kat terms and agreement lo artist sedang ban register hangi ha ban agree to our terms bo omla ban upload ke jingwa jong ki we la dan ba complain mo lu shim in weng no jingwa ini tadi kontak yen ring ni check we jingwa te long possible jingwa di po ajar no ni check we ti meni mla they will agree to artist ba nan upload ni jingwa ke jong lai kam de jono la dan ba complain mo no ni weng no ni remove no jingwa kya ban settle between the artist and the original songwriter kata tinggal long out kes jingi ti ta yo we nimla ban verify lo ba fact maka ula agree no do sign ka tu artist or the agreement kya ban si I agree kumale engineer Google account kya I agree lo kum tu kalau tang very simple format ya kita ngin pet mentah kasyong kita kila rakyat ba ke platform jingi mentah ngila ban ni promote dikiru ada dan kinong rai kiba don kijingwai kiba ngisu thu don jingmut sha kiba don kinong bara jingmentoi ya ga jela ga jomi ka art no ngila man promote mangiru in the future as for now ni pala man le kata in future ngila man le kata da klayat ba ka platform ka yo ka don jing de jing thiet I'm sure kin bon ki sponsors du ban promote dia kata kan mar ngi dan kam jing trade kat pi mar ba chule bi mangi tang man develop ka app jingnot rula bon ngai nga arsndam ngila pulut tinggal punya tre lang punya kersian lang iwe kalau mutar kan tinggal lah tre kan lah pun senang mutar ngai kersian ni kan mengilah mat kayu kan bat kinawai macam ni kan mengilah ban pembiang ya ki kan ya the best service ni kata the deduction of taxes kadang ka tax ka 3% belum bol kan ta nang ta kala bandan ka TDS tu nanti kinawai kan umdan bekas ka jingwai ka duna ka dor at po lai po hispa kan poi da taru tinggi deduct tax ni se share profit 50% bagi kan nanti bikin upload ke jingwai kemudian charge bikin upload bikin download ke file bikin dan free ben Norway do adan jingwai upload for free use the application for free download for free everything tedal adan badi thiet jingwai jo ki sap long ibu ka limit kan ibu mentang ibu Sunspark lah dia men trust ke adan bijing dia Sunspark nang tang salah men transfer mentang adan ki artist ke lapoi ka earnings jong ki sales kan dai spa dan belapoi lai spa dan kumba shi spa iwe ngot artist mentang la register application nang tang dan ki users kumba South Spark kan dai pusau ajan Sunspark nah try kena hamtip di kambah ki bri ngi smart kita download ma Play Store ni po Google Play song la la download la la penan kami ka scope kan namantak bagin pen I ya ki firm kalau sisya ke ba ladai bon maka benta kani gajing pet ya ki firm lengba kani ki online platform ngatrai hangni hame kaliaru ngim long thmai shu hakabaya dai bat karu kompet ya kini ki firm lembagi online platform bat ka jingwan jo kani ka klam covid ka khandai kalanang hikai shu yangi ki pai ba wa kumno ngi yo ban pet firm ha ki device ki jongi bat kham tam menta ngi ladon kani ka juk lembagi TV ru ngi ladon kini ki smart TV ki phone lele ngi ladon ki smartphone na du meno Diklalom kajing yarap sibun nak kabenta kino ki brio ki bakwa ban pet ki firm online kasulong kabakam pair hangde ka jela jongi namar ba ngimpat yo yakini ki platform online platform bangin pen I ki firm khasi ki jongi
Andai haki iki film Bollywood bat kiwi ki regional film jongka ri India kilayai ma kam menchua. Kidan ketok kan diteliti film kasih kibala dan apa Netflix andai hadu mereka kibabun hikim patio. Dengan ngit scam lembaga di platform yang kebapi babancam kila develop ki paiba kila ban page ya ki film lembaga di online platform. Kumbang tiap hal bangi page ya ki online platform kidon arbanda kawai kadon hakaba fisik kila bancu subscribe te kila la ban page sibun ki film tu. Kum ya ki Amazon Prime ke Netflix bagi wei ikitu pisu subscribe baik nak benta si benai ya ban siu benai kalau ban long sau spa san spa ani syajar si benai kila ban pet ya baro kifel dengan semutu ke jong ba ban syam pada kadai nak benta perfum ya ban siu nak benta ka per view perfum tambah video tambah 24 hour nak benta ba video ban pet